Ngicela sihlanganyele ngekufundza incwadi yabaseRoma sahluko 5. Sicale kuverse 17 siye ku-18. Roma 5 verse 17 na verse 18. Nangabe ngesono semuntfu munye kufa kwaqala kubusana ngaye. Kakhulu kanganani ke labo labemukela umusa lochichimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuntfu munye longuJesu Kristu. Njengoba ngesono sinye bonke bantfu banesijeziso sekufa, ngalokufananako ngesento sinye lesilungile bonke bayawukwendiwa balungelane naNkulunkulu ekuphileni. Hallelujah. Amen. Yes. Gukhumbutana nje kumaHebheru 11:33 lithi ngekukholwa balwa bancoba imibuso benda kulunga bazuza tethembiso bavimba imilomo yemabhubesi bacima emandla emlilo baphepha enkembeni baphiwa emandla ebuthakathakeni baba ngemachawe ekulweni timbi bathimate baticosha timbi tabetive. Lokhu kwendeka ngekukholwa. Baba ngemachawe bancoba timbi. La sithathela khona kunesihloko sethu kulo baseRoma 5 ngesono semuntfu munye kufa kwacala kubusa. Ngesono semuntfu munye kufa kwacala kwabusa. Kulo 18 njengoba ngesono sinye bonke bantfu banesijeziso sekufa. Bese lithi ngalokufanako ngesento sinye lesilungile bonke bayawendiwa balungelane naNkulunkulu. LiBhayibheli ke lithi Adam ngaye kwangena kufa. Kufa kwangena sono. Adam waba i-entry point. Kusho ukuthi kufa uma besingacabanga ukuthi bekukhona but bekude emagunya ekusebenta ngoba kude ligede belikhona livulekile kuthi kungangena. Kwathingeka ukuthi kube nemuntfu kuthi kungangena kanjani kuze kude ubonakala. Kungena kanjani ke? Kungena ngebribery. Kungena ngemuntu unfortunately ayinesibeka lambile. Kungena ngemuntu wesuthi. Kepha ubribe wanguSathane. Uthi Sathane noma unako konke but kukhona lo shoda ngako. Ma ungathola nakuya longenako impilo yakho itawuba ngcono. The enemy bribed men to introduce death. Sitha sadizela Adam kuze kuthi Adam atongena egedeni angena passport. Ngathi kufa kutongena kungena passport. Lamuhla sinenkinga ngekufa ngoba kwavunyelwa ngumuntu lobekabekiwe kwathiwa ungadli lapha ngoba wadla lapha
uyawube uvulela igede. Uyawube uvulela igede. Wathi uNkulunkulu wadla uyawukufa nekufa. Uyawukufa nekufa. Noko kuleyo nzawana leyo ngingathi siyambonga uNkulunkulu ngaJesu. Hallelujah. Yes. Ngoba kumaHebheru sahluko 10 verse 14. KumaHebheru 10 verse 14 lithini ke? Ngoba engamnikela omunye ubahlande bonke. Wabenda baphelela kuze kube phakathi. Ngemnikelo omunye ubahlande bonke. Wabenda baphelela. Esingisini lithi through one sacrifice God made them all perfect, those who are being made holy. Labo labangcweliswako uNkulunkulu ubende baphelela ngamnikelo munye. Ngemnikelo munye. Ngalelinye ilanga Jesu ukhuluma naPetro uthi Petro lingakakhali lichuthe utabe songiphike kathathu. Utabe songiphike kathathu. Wase uthi Jesu noko Petro sengukhulekele. Kuthi kukholwa kwakho kungehluleki. Mangabe utalihamba libanga lakho lekukholwa. Kulawo mathundi esigodzi sekufa. Shiya intsambo yakho. Mawehlele emigodzini ebumnyameni. Kalashame emahlane lowahambako. Shiya intsambo yakho uyibambise umuntu lotokuthandazela. Hamba ngesibinzi sekwati ukuthi noma ngikuphi la ngikhona someone is praying for me. Petro makaya asafika la simo kwangathi siyamshubela khona asabhekana nalabhekana nako wena bona Jesu waphika Petro ahlanda bangayitolo. Kepha Jesu mangabe bekambuka Petro abesabukela abengasathandazi leni bekade kuthi noma angangiphika kangaki kanganani ngimthandazela. Kukholwa kwakhe ngeke kwehluleke. Lokhu ngiko lekumele siniketane timbiko. Uma ungumtali unike bantwana bakho timbiko ukuthi bangaya noma ngikuphi la emhlabeni ngoba letimbiko tabo utihlome ngemthandazo uthi ndizani bantwa bami. Kepha nginihlomisile nginethwele ngetimbiko temthandazo. Noma ngikula uyawulenda khona I don't mind. Noma ulenda esigigizigini setigangi tema drugs I don't mind. I have prayed for you. Ngikuthandazela. Ngikuthandazela. Wathi fehluleke Jesu azange aba nenkinga. Wathi Jesu lokhu kwesikhashana. Lele ngimthandazele. Uyawugcina ngumpostoli. Ngiyakutshela impela Petro akagcinanga asesayidini lebantfu labamkhulumisa waze waphika Jesu. Wagcina afa njengenkosi yakhe. Umthandazo wamethwala Petro. Wathi noma athi he was shaken but he was not shattered. He was shaken but not destroyed. Yes.
Jesu ke la livi lenkosi yini abe nesibinzi sekuyawuhlala ngesekunene saNkulunkulu singasambona hamba kumahala hamba nawe ngetinyawo. Livi lenkosi lithi ngemnikelo munye he made us perfect. So lokuhlalisa eJesu ngenkululeko noma uhlangana nasiphi isilingo noma uhlangana namuphi isathane noma uhlangana nakuphi kweswela noma nakuphi kugula, Jesu ukhulekile uthi sengawukhipha umhlatshelo wekuthi lo uphelele udala la ngikhona khona. Noma yini la yawubhekana nayo imezame endleleni, livi lenkosi lithi through that one sacrifice he perfected us. Wasenda salungelwa lizulu. Lithi labo labendiwa babengcwele. Lokuba ngcwele akusika ngako lokubangelwa ukuthi siyathayima siyasibalekela sono. That is true, but emandla ebungcwele asekuthenini uwabani, usebentela bani. Ngeke ngiphike timo tekusebenta kwebantu emhlabeni, kepha lokuvamile ngokuthi mangabe ucashwe lapha kankapane A, ungene ekuseni kuswela nga-8 kuze kuyoshaya 4 noma 5, ngeke at the same time uchashwe kankapane B, ngoba ngeke ukhonde emakhosi lamabili. Funa bafune leso sikhathi sinye. Kanjalo bungcwele sibuphila ngekuthi sisetohweni lemsinzisi wethu, ngeke bese sichashwa nguSathane. Ngeke bese sibolekwa nguSathane. Labo labangcweliswako lithi livi lenkosi through one sacrifice bendiwe baba ngilabaphelele, we have been perfected. Lithi ke ngekulalela kwemuntu munye, lo muntu longalalelanga waba ligede lekufa, kepha lo muntu lowalalela waba ligede lekuphila. Kuphila njengaloku kufa kweta ngamuntu munye, nekuphila kweta ngamuntu munye. Lokho kusho ukuthi sekude umhlatshelo, umnikelo wengadi longenda umuntu abe ngcono. Sekude ingadi lengasusa sinyama nemashwa, ngoba yinye ingadi leyakususa konke. Ngikhumbula noma ngasakhumbula lesive lekuthiwa ngenxa yetinkinga netinhlupheko banikela kwaze kwaphela tifuyo etibayeni, benda imhlatshelo ngenxa yekuthi bekuthiwa kunabo uNkulunkulu labathukuthele. Kwanikelwa kwaze kwaphela tinkomo etibayeni. Nalamuhla kunganikelwa kwentiwe yonke imihlatshelo, kuyawuvalwa tibaya, kuphele tinkukhu, kwedlule kunikelwe ngebantu, ngoba kude lomunye umhlatshelo lo yawukwenta simo sibe ngcono other than umhlatshelo lo wendiwe nguJesu. Munye kuphela. Munye kuphela. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Yini lengahlanda sono semuntu? Yini lengasusa sinyama nelithundi kumuntu? Kude ngaphandle kwengadi yaJesu. Ngaphandle kwengadi yaJesu. Futhi ngijabulela ukuthi le yaJesu akusile letawuchithwa kusasa, sevele yachitheka. Sevele yachitheka.
nguphi lokufa? What kind of death came through one man? Nguphi lokufa lokwangena ngemuntu munye? Lamuhla simemo sami size sithi kuwe bani lisango lekungenisa kuphila. Lokufa lokwangena sikuthola kuGenesis sahluko 4. Singafunza nje kuze sibambe isikhathi sifunze verse 8. Kayini wase uthi ku-Abela umnakabo, asambe siye ethafeni. Bathi kube befike ethafeni, Kayini wesukela umnakabo wambulala. Thank you. Kufa kwekucala liqiniso singakhuluma kabanti ukuthi kwafa silwane ekucaleni, kepha uma sikhuluma ngengadi yekucala emhlabeni endalweni yaNkulunkulu kubantu kwaba ngumuntu. Ingadi yekucala leyathinza umhlabathi kwaba ingadi yemuntu. Buka ke naleyo ngadi yemuntu wabulawa ngulomunye umuntu. Futhi ingadi yekucala kwaba ingadi yasemndenini. Bhuti wabulala umnakabo. Wabulala umnakabo. Lokufa lengikhuluma ngako, it's not just death, but it is murder. It is death through murder or through killing. Lokubulalana ke kanje imetamo yethu lamuhla. Sesilwa nemphumela wemasango lavulekile labangela kuthi kube lula kubulalana lamuhla. Ngeke ngikhulume ngeSouth Africa ngoba i-ID yami vele ithi ngwaseSwatini. Ngeke ngikhulume ngeMozambique ngoba vele i-ID yami ayisiyo yaseMozambique. Ngikhuluma ngekubulalana eSwatini. Kufa lokubulalana kwathola umnyango lisango ngemuntu munye. Kepha angifuni sibuke kakhulu, sibuka nje sithi siyedlula kulokufa. Ngifuna sibuke ke leli sango ukuthi noma lokubulalana kwangena ngamuntu munye nekuphila kwangena ngamuntu munye. Kwangena ngamuntu munye. Kwangena ngamuntu munye. Hallelujah, thank you Jesus. Kwangena ngamuntu munye. Lokubulalana ke lamuhla yebo kungabangwa yi-enga, kungabangwa kuthukuthela, kepha kunetimphandze tako. Lokunye kwekubulalana, kubulalana lokubangwa buthakathi. Murder through witchcraft. Kubulalana kwebuthakathi. Lokuthi ke ngithi asibe lisango lekungenisa kuphila. Ngilokuthi kubulalana kwebuthakathi kunetiboshwa letinengi letingeke tiboshwe. Kubulalana kwebuthakathi angeke ukwende ebaleni. Kubulalana kwebuthakathi kunetidumbu letinengi letingakangcwatshwa normal.
tebantu lokufa loku kwangena ngemnyango lokwawuthola lo mnyango kwawuthola ngemuntu lobeka nedesire yekuba ngilenye into other than lokhu uNkulunkulu bekamdala ekusabe ngokona. Lo muntu waba nesifiso sekuba ngilenye into weva ngazuthi lo muntu lo ngekudla sewutawuba ngcono kubulala kunale lento lefihlakele yekuthi uma ngibulala uma ngithola lokhu kukhona lokutawube sekuba ngcono kukhona lokutawube sekuyalunga. Bathi ke uma ngabe ake sengibekise ngingathi mangabe lo muntu efika ke la kuwe noma uyafika kuye athi kuze kuhambele kahle thola liso lemuntu ngeke uye pick and pay uyoliphika and pay ngeke uye Shoprite kuthi supermarket yemehlwe bantu mangabe kumnyama mbamba utalifuna liso lemuntu and loyo muntu unfortunately kungenteka ngumntwana esikole lothi ehambele emgwaqweni utiphathele ibhaki wakhe uyahamba ubuye esikolweni noma uye esikolweni noma uye ekhaya sewuhleti umuntu njengelibhubesi ugadzile to attack at the proper time an innocent soul kufa kwangena kusho ukuthi mangabe kwangena kungaphuma kubulalana kwangena mangabe kwangena ngemuntu kusho ukuthi kungaphuma ngemuntu thine ke bathandekayo kukholwa kwethu akukamele kuphelele ekutheneni tintfo tisihambela kahle akukamele kuphelele ekukhondeni sive bumnanzi bekuthindwa ngumoya longcwele kukholwa kwethu ngingaze ngithi please join me church sibe ngumnyango sibe lisango sibe ngumthambo wekungenisa kuphila esigodzini la ukhona khona emangweni lokuwo eveni lonke laseSwatini uyabona njengemawuya esibhedlela uya kubonesi bafike bathi lasibuni batawufaka inyalithi khona bafake umjovo kani kumbe kubhlungu wonke umtimba kumbe kubhlungu inhloko abawufaki la inhloko lomjovo bathola nzawana thite bese bayawufaka bayati ukuthi mawungene kahle la uyawugijima uye la kubhlungu khona kwangathi bantwana baNkulunkulu bebangaba nguleyo nzawana ukuthi Nkosi mawufuna kujova kuphila in this community mawufuna kujova kuphila kuleli khaya ngoba lamanye emakhaya abuswa ngubhusha nekubulalana mangabe Nkosi ufuna kufaka kuphila eveni la khona kubulalana sekuyinom sekwetayeleka ukuthi umuntu singaphatha bobhusha nemikhwa yekubulala abantu ube kuyahanjwa nje lamgwaqweni ngiloyo uphethe sintshempeza hayi selibhubesi kepha sekubulala umuntu kepha Nkosi ngicela ungende ngibe ngumthambo wekuletha kuphila ngicela ku-introduce kuphila la bekunekufa khona noma ngabe kwangeniswa yini noma ngabe kwabangwa ngubani angifuni kuhlala esihlalweni ngibe lijaji lebantu kepha ngifuna kuba lisango lekuthi kuphila akungene ingadimulo yaNkulunkulu ayingene kuleli khaya
Tindoda kuleli khaya tiyafa, emaphupha leli khaya ayafa. Bani bakuleli khaya bafa bangakhuli, bangadli tinyoni tebantfwana, bafa babancane. Nkosi, ngende ngibe ngumthambo wekuletha kuphila kuleli khaya. Yes. Uyabona, njengaloko ngithite, kufa liBhayibheli lithi kumisiwe ukuthi umuntu afe kube kanye, but alikasho ukuthi kumiselwe ukuthi abantu babulalane. Akukamiselwa lokho. Kusho ukuthi lokhu kuyingoti ledzinga lokholwako. Angathi at least akukho la kimi, at least bantwana bakahle, at least ekhaya kithi bakahle. Kepha kubita lokholwako athi mangabe kwendeka kanjena lapha, kusho ukuthi kuduthe kakhulu ukuthi kwendeke la kimi. Kuduthe kakhulu. Mangabe njengala ngisheya kithi letakhiwo letikhona niyatibona tisonzelene. Makusha lesinye sakhiwo ngeke uhlale ngesibinzi uthi at least kusha samakhelwane. Le ndlela ekusonzelene ngayo kwalomekeka kamakhelwane na kanjani neyakakho indlu itawubamba umlilo. Kunemlilo wekufa wekubulalana. Sibomakhelwane kakhulu ngangekuthi ngeke kuhlale kungasithinzi kufa kwalomunye, kubulawa kwalomunye. Akabongwe uNkulunkulu longazange akhulume. God never decreed, he never declared life. Kepha uyasikhombisa uNkulunkulu ukuthi kuze impilo ibe khona akubiti nje kusho emagama lakahle ukuthi akube nekuphila, kepha kubita a sacrifice. Ngiko livi lenkosi lithi uNkulunkulu wathanza live waze wanikela. Kuze kuthi ngiloyo nangiloyo lokholwa nguye angasabhubhi abe nekuphila. Abe nekuphila. Nathi ke bathandekayo, mangabe kukhona umehluko ngesikhathi sethu, umehluko lomkhulu lesingawenda, kunangigoliyathi lobhokile, nangigoliyathi lekungazuthi sekwetayelekile ukuthi tindzaba tethu atisimnanzi makungakachitheki ingadi. Yebo, lenye singayibona ngoba yona iyapublicizwa, kepha kunengadi lechitheka ebumnyameni ngoba yingadi yebuthakathi lesingeke size siyibone. Kepha lebita ngoba lengadi yebuthakathi awati ukuthi labantu laba mabashala amathambo abo bathi akufunwe bani, kanti nawe uyaphila ukhona. Kube bayathi bayawashaya bathi kufuneka liso lakakho. Maungakumisi kuthiwa Esther, mangabe ucabanga ukuthi bantu labatawufa ngulaba bemaJuda lekhashana, ungakhohlwa nawe ngumJuda. Makufa amaJuda nawe utawufa. So mangabe sitawukwenda umehluko, kufuna sicabange inkinga yekubulala bantu kuyinkinga yethu sonke. Kumele ngamunye wethu athathe sintshempeza sakamoya. Kumele ngamunye wethu eme athi Nkosi ngifuna kuba lisango lekuthi kubulalana kuyema la, kuphila kuyangena la. Kusukela esikhathini sa-Adamu kuze kube isikhathi saJesu kwabusa kufa, kepha kwefika isikhathi saJesu kwabusa kuphila. Nawe esikhathini sakho ake kubuse kuphila.
asende kuphila kube ngiko lokujangazako lokutawukwenda ngisho ebusuku kushisa kangaka nje labanye bethu bede ma-aircon. Ife ne-aircon lesinayo ngumoya lophuma ngaphandle loshaya kamnanzi ebusuku, pho-ke ungavula njani? Ungavula njani? Ngoba ngeke uze uthandaze uthi njengaseGibhithe Nkosi babheca igazi kuthi kufa kungangeni, nami ngiyayivula iminyango ukuthi kungena umoya, kepha wena kufa netigebengu nabotsotsi angeke ningene. Uyawukhanza bathethe ngisho umbhetse ulele phasi. Kuthiwa bentana njalo kuletinye tindzawo bathatha konke bakwendele kamnanzi futhi bangakuthinzi wena, bakuthinze nje ngokuthi sebakulalisa phasi. Bathathe konke uthi uyavuka ekuseni umangale kube ngathi uthethwe dipoko, kufa kusilunguta emafasteleni. Asinako ukuthula, sinekwesaba. We cannot live like this. Sibe kukholwa kufa singakweyisa lokhu. How? Ngekuthi indvo leliqiniso konke tindo lonato letinhle naletimcoka lonako nje lo wakutsandza lokumcoka wakuthola ngekuthi kube khona lutho lolukhokhayo. Konke loke wakubona kukuhle wakutsandza ukukhokhela lutho loluthinte, noma ukukhokhela imali, noma ukukhokhela inkomo, noma ukukhokhela imbuti. Yes, ngesacrifice ya Jesu singcwele siphelele siye ezulwini. Kepha ngineliqiniso ukuthi if we value life, uma singabuka impilo ukuthi impilo i-precious, impilo imcoka, singakhona kwenda a sacrifice kuze kutoba nempilo. Singakhona kwenda umnikelo, sende umnikelo wekuthi sifuna kuze kube nekuphila. These are seeds for life. Ngitawusisho siguco sayo mase ngicedzile nyalo ngicela libandla lenkosi sisukume bese ngisho naku site uthandaza. I need thee, Lord, I need thee every hour. I need thee, oh guide me now, oh guide me now, my bless me now, bless me now, I come to thee. Blessed be thy name. Sisavale emehlo ethu, Nkosi ngente ngibe lisango lekuthi kungangena kuphila ekhaya kithi, kungene emangweni lenkuwo. Haleluya. Kungene eveni. Angifuni kuphike emehlo ami mine nebantfwana nebatubulu size setayele ingati yemuntfu. Loku ngifisa kume esikhathini sami uNkulunkulu langiphe sona. Ngako ngicela wente umthandazo wekubuta enkosini ukuthi Nkosi ngingaba lisango kanjani lekuletha kuphila.
Angisafuni lokukholwa kwekubusiseka kwami nje, kepha sengifuna lokukholwa kwekucetha tintfo. Kukholwa kwekucitha kufa. Kukholwa kwekuvula tindlela lebekungasahanjwa. Kukholwa lokwenta emakhaya kuqhubeke kuhlaleke kuwo. Umntfwana lobona babu wakhe abulala make wakhe, yini lenye langakhula acabange kuyento ebudzaleni bakhe ngaphandle kwekuthi naye abe ngumbulali? Manenge emakhaya sekuthi angeke wona afike etindzabeni la khona bomake bahlala emakoneni, bavike emazembe nabobhusha, bantfwana bavike emazembe nabobhusha, la khona kucotshwa bantfu ngabobhusha ngathi kucotshwa inyama yasesilaheni. Babe longcwele noma kufa kungenile ngende ngibe lisango lekungenisa kuphila. Ngiloyo wethu ake athandaza aducelele enkosini ukuthi thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, hallelujah to your name, Lord. That you will be honored. That will be glorified. You are the Savior. You are the King. You are the Lord of Lords. You are the King of glory. You are the wonderful counselor. You are the mighty God. You are the hope of glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Akungene kuphila, Nkosi. Akungene kuphila. Oh, yes, Lord. Let life come through. Let life come through. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To you be honor, to you be glory. To you be majesty and praise. Thank you, Jesus. Ngicela sisho nasi sivumo kanye kanye sithi Nkosi Jesu ngisebenzise. Nkulunkulu Baba ngisebenzise. Moya lo ingcwele ngisebenzise. Amen. Thank you, Jesus. Amen.